Keblei pi baro syakatup khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi gilong. Kela nong buat kinong elam san hima shwa ka ayom election. Swar jingmut u Dr. Mukul Sangma nakirang ba ka Ampati constituency. Shen en mi perthai sa kaflim halor ki kam bamsap. Bat pokmat kisamla umsning patarim balayo madan football. Bat mentangin pa syiki khubor bakam benya. Ngam sngo bang shu banya kun na ka Congress laong uba HDR Lingdo MLA berim ka Soyong constituency ubala syarem ha ka election arjar khat pra. Haba kinong pathai khubor kila-kili ka daw bukong san ka bala pelong yu ban mino na kaseng Congress ban ni rung sya kaseng United Democratic Party uba HDR Lingdo ulaong bikidon bun ki daw ki bala pelong yu ban mino na ka Congress bat ban ni rung sya kaseng UDP. Uba HDR Lingdo ulay thuo bahaka South Rik mentau benai ulay selok bat la kinong kershan bat kinong kitkam ki bala judon lang bat u da kawai kesur ki larai ban ni rung dekot no syaka UDP ban penkre na kebenta ke election MLA arhajar arpulai. Di kay di ba ka parti kala na bahang tayo. Dai parti kongres di bala perkio yana haki kerdan di beper mangala ang sekretari yang paling bahaya di Islam dan parti. Dan Ray ngasum mentaklah di Khubor. Bang day tambah kita kerjaan ki penborenga. Ray asno day Khubor bah ni day rupan penkelanya kini parti lejong parti lulung lejong. Nomor mata lagu kat ar kalaisnem, nalu usnem ar hajar sipo. Te gamdani banong ya ke parti hi koma oi pi gamdan kando banong bangadan ke hurt feeling. Ya ke parti mereka ke parti ngai enjoy bah ya terikam parti hari sekarang di bawah. De kindiat ini isu long bahadian bah lawan kini new dispensation de ngasusno ngayu iba susno bah kemla sim important tansu ya. Unong yalam kaseng san hima All India Trinamool Congress Dr. Mukul Sangma umintri rangba baminshwa ulalit sya Ampati ban swar jingmut bat ban ngap ya kasur kinong kershan jong u halor ka san hima ha ka baki pat ba kinjit thamai ye kinong yalam ha ka election arjar arpulai. U Dr. Mukul ulai thu akinong kershan baka All India Trinamool Congress kan rat dingkhong ya baro ki kam bamsap bat ki kam bari jong gani ka sarkar jilla. Haka jingelang balalong haying sa jong u ha Ampati u Dr. Mukul ulay mir jingmut bat kinong yalam halor ki kampen klan ya ka All India Trinamool Congress hakishnong kendong jong kilom garo. Hakani ka jinge kendo ladon lang ru kinong yalam kani kaseng ki bakentop ya Malangkot Sangma District Coordinator ka Grace Sangma President Block Committee bat u Heme Coach Vice President Block Committee. Kani ka jingelang loong bakalong ka basyongshit bat barhem da ka jingkermen. You are Samba, member macam Azon achieve dan mana? Hadin ba umintri ki Kampen Roy Sports ka Sarkar Jilla o ba Bantedor Lingdo ulashim kya halor kamat jingdawa jong ko umsning Sports and Cultural Club ban penyo e kamadan football ka bapaka hamadan umsning Patarim Ribhoy District kumta nakaliang ko umsning Sports and Cultural Club kalapen pawi ka jing sngongu ya uni umintri ki Kampen Roy Sports ka Sarkar Jilla. Ka klub kala kerpat ru no ba Bantedor Lingdo ban penyo e kamadan yelek kai ka stadium kat kum kani kejuk bamenta. Uba Rostesan Kela Presiden kini ke klub ulai ro e ke jinglong bakloy jong ba Bantedor ban penbiang e ke jingdon kam kisamla jong kani ke than. Kani ke klub kadon ke jaka ka bahe kumba khatar akar AA bala ai sngoba do ba ne lang Lingdo hakisnem balala kabelong ke jaka ka babiang bha Banchna Stadium.
Rong jongi ba pantidor lendo bedipit dikmi ya hitam lekai ka jela ka jongi ba ada ni kuar ni ba lembab ka bangilai kendu bedi bat nakliang jongi lawan ro kon saki ya katormen apa patai kemadan ban mamar nakliang jongi la pular ban hau bilat linti menirap ya kemadan ni kai jongi bat sesin nakliang klok ni I play bat sengu i kumai la pular ka laur long sha mentah akbangilio ya katai skim Shen kipat nyutrap kin sayu i ya keplim bethamai kabaper na kiwei pat kijat penbernya kibelami barok shikata kibapensyong nongrim halor ke jing id bat kiwei kipang long briu man briu Henry hakani keplim bandang ni kapang pusan kan long syapang kikam bamsap bampong bat kikam runar babon jat Ubak keni lingdo unong penmi yakani keplim ulai thu akilat pathai khubor ba yakani keplim enjer kerteng khat sau pra Forget about government job. There's no more government job now. There are a lot of avenues. And filmmaking is the biggest. In Bombay, people survive on film industry. South, you see how it has even taken over Bollywood and other Hollywood industry. Why? Because they have that trend. But every individual can support their industry. So even that trend bang stardom is dying. Anybody could be a star from every corner of the place. Depending on how you have a platform. When if you're about watching TV, watching Netflix at home, everybody has home theater. But then that fun of going to the theater with your friends or hang around is a bit different experience. So people go watch a film, experience is different. You know, you spend time with your family, your friends, and eat popcorn and stuff like that. So it's not about watching the movie, it's about the experience of a movie, basically. Kanyang kasap kabon. Nadu ki nong ring, nadu ki nong shnaya ka script, nadu ki directors, nadu ki artist, ne logistic, kasap kabun mo Shillong ka jingper kalong ba nyempat yo kata ka dong no ka kom penwandur ya ka karkhana ban ong bang idon lut ya ki bang idon kam te tam kata Henry na try banya compare shani bat shabar te kalong Shanir gila hi tambah kesulang no ngiduna ki support desi kum ka government kan dari yo ke support na government ngibon ki sponsor ki producer ki belong bet tang ki bait film tengah try ngirung nyam slam show bangin kiu sha kerdan jong hadu ka Hollywood rong anut benong ba ila jan poi Bat da kitu ki khubor ngila poi syakabakut tat hadu bang deshem biang kuble shibon